Muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Rurambo TV1, tubahaye kaze abari ku migabane itandukanye y'isi, abari mu gitondo mwaramutse, abari ku manywa mwiriwe. Ikindi tubasaba gukora subscribe abatarayikora kugira ngo muduteze imbere cyangwa se muzamubona ibiganiro byacu tunyuzaho umunsi ku munsi. Kigira kabiri turi kumwe n'umutumirwa wacu, hari ibiganiro twagiye dukorana. Nta wundi ni Nyundo TV1, ni nawe manager wayo, ni nako nababwiye mwamwandikira mukaganira kuburambuye. Nawe akeneye inkunga yanyu, subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze dutere imbere. Rero ikiganiro tugiye kuganiraho ni hejuru y'ikikamo ry'amakanisa riri aha hanze cyangwa se ikikamo ry'amatorero. Biva kuki? Biva ku mwanzi Satani, biva ku bantu, niki bivaho? Ico ngize iminsi nkibazaho, rero nico ngira ngo tuganireho. Ni nayo mpamvu natumiye umutumirwa wacu hano w'Inyundo TV kugira ngo tubashe kubiganiraho. Rero munyamakuru wacu nguhaye kaze kugira ngo tubashe kuganira kuri iki kintu, turebe nimba twokibonera umuti kigacika, kuko gisigaye gitera isoni aho abantu b'abashumba basengewe bahamagawe barwanira ku gatuti. Umwe agafata microphone agasenga, undi agatera indirimbo. Ibyo bintu biteye isoni. Ibyo byari byo mu kabari, ariko biri mu gukorerwa mu matorero. Rero munyamakuru nawe ngaho duhereze igitekerezo cyawe twumve uburyo twokumira iki kintu. Sawa, urakoze nshuti muvandimwe. Ku kiganiro tugiye kugirana kugira ngo tuganire turebere hamwe uburyo kitwokumira umuzi mubi winjiye mu matorero cyangwa se winjiye mu bashumba biki gihe turimo, utuma amatorero asenyuka. Rero tutatinze mu magambo menshi, jewe uko mzumva nuko mbibona, amatorero y'iki gihe akenshi acibwamwo n'ikintu cyitwa abasponsa. Sinzi ko iryo jambo ryumva cyangwa se urisobanukiwe. Umusponsa nibo bacamwo amakanisa, cyane cyane abantu bari muri baba diaspora. Abo nibo bamaze amakanisa muri Afrika no kuyacamo. Nkuko waruvuze, sindabyumva neza. Bayacamo guto, ubundi umuntu asaba ubufasha ku kintu adashoboye gukora. None ni gute noja kugufasha ngasubira kandi nkagusamburira? Cyangwa se hari ikintu utarasuye? Hari amategeko bashobora kubashiriraho aremereye batoshobora? Kangusubize mu ncamake. Ico nari mvuze cy'abasponsa, ico waruvuze ngo ese ngo ni buryo kibayacamo. None abasponsa sinzi ko iryo jambo ryumva, n'abantu biyitirira banyiri makanisa. Aho nari mvuze ngo cyane cyane n'abadiaspora bayacamo, nibo akenshi usanga ngo nibo basponsa amakanisa ya Afrika. Nimba afite bakishura se bibanza cyangwa se bagahemba abashumba, ibyo byose barabikora. Nimba afite mwene wacu muri Amerika, akampamagara ngo genda ufungura ikanisa, ndi umupasiteri muri ndi kanisa hano muri Afrika, muri Kenya, i Burundi, mu Bugande cyangwa se mu Rwanda, aho uri hose uri umupasiteri. Noneho wa muntu mwene wanyu akaguhamagara ati wewe fungura ikanisa aho, nje nzokubera sponsor, nzoza nishura ikibanza, nzoza nishura umucuranzi, kila kitu ni njewe kigiye kujaho, njewe iwe ga sponsor. Nanje rya kanisa ndimo kavuga ngo ese ndatangira ikanisa gute? Kinjira abakristo batarakura bakiri abana mu gakiza, kabunga bashiramwo mind yo kuvuga ngo twangu uyu mupasiteri mugenzi wanje kugira ngo dusohoke dutangire ibyacu kanisa.
rero niyo nico bita umusiponso. Ugasanga rero wa muntu kera arasohotse mu ikanisa, aciye mu ikanisa yari arimo bagiye gufungura irindi ku ruhande. Rero cyane bikorwa nande n'abadiaspora. Ito nibaza bano bagabo bari mu gucamwa amakanisa bari muri Amerika, Canada, Australia n'ahandi, mwana niwe gupagasa. Okay, ahubwo ikibazo njewe numvise aho ubisobanuye neza mpita numva ikibazo ntikiri kubatera nkunga, ikibazo kiri kuba pasiteri bari ino. Urasanga umuntu nta muhamagara afite, ubundi ikanisa rifungura umuntu ufite umuhamagaro. Nimba urakurikiranye umuvugabutumwa w'ibujumbura uherutse hano ejo bundi hari akantu yabwirije nako, ahubwo bibaye byiza kuko tukavuga. Aravuga ngo ni mu gusanga umupasiteri wakabaye umupolisi aje mu ikanisa, nicyo gihe bazorigwaniramo. Rero impamvu ukiraho utaraje kure uremezanya nanje ko ikanisa litagomba kugira sponsor. Oya, rigomba kugira sponsor. Impamvu rigomba kugira sponsor, nta torero rya Kristo, itorero riramya Imana, itorero risenga Imana rigomba kugira sponsor, kuko sponsor rigomba kugira sponsor. Munyamakuru tegera nkubwire, sponsor ni Yesu. Okay, ni sponsor ni Yesu mu buryo bwo mu mwuka, ariko Bibiliya iravuga ngo byanditswe biravuga ngo ifeza ni zahabu ibiri mw'isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Imana, n'Imana yabiremye. Ariko kandi Imana yahaye ubushobozi umwana w'umuntu kugira ngo abitegeke. None ni gute umushumba unaniwe gusenga kugira ngo ubone imbaraga zibasha gutunga rya kanisa, ubone imbaraga zikuzi kanisa ukazirebera muri mwene wanyu uri muri Amerika? Oya, reka nkubwire, ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Icyambere, gukura kw'ikanisa ni mu buryo bwo mu mwuka, kurantegera ni mu buryo bwo mu mwuka, kuvuga ubutumwa hirya no hino abantu bagakizwa, ikanisa rikaguka. Ariko icyo tutumvikanaho nawe ni uburyo waruvuze bw'abasiponsa. Abasiponsa ntibafite ikibazo, ikibazo gifite abantu. Ese bari abasiponsa gifite abantu baza mu muhamagaro, baza gufungura amatorero badafite umuhamagaro. Ese bari abasiponsa ibo baba bafite umuhamagaro? Okay, hari igihe baba bawufite. Reka nkubwire, reka tubanze duhere kuri aka kantu uyu muvugabutumwa ejo bundi yavuze. Kubera imirimo yabuze, uwari ukabaye umupolisi ngo twabitangiye, ugasanga abaye umushumba, nta muhamagaro wo kuba pasiteri afite. None yashikaga mu ikanisa atumvikana gato n'uriya musiponsa we, ugasanga kerakiyemo ikanisa. Ubundi kiranga umushumba agomba kwitonda akihangana. Umva nkubwire inshuti yanjye, ibyo uhavuga nibyo, ariko kandi hari ahantu kiwagenda ubihengeka. Turabyumva neza, ubanza unkurikire. Ijambo rya mbere, itorero ni rya Kristo. Warikwiriye, ndabyemeye, nyiri itorero. Ndabyemeye. Rero aya manyanga yandi arizamwo yo kuvuga ngo sponsor yavuye kuki kuva kera iwacu ko ntabahabaga. Okay, tandukanye iwacu na hano. Iwacu twatsengaga Imana imwe. Icyambere, iwacu ntitwishuraga ibibanza. Yes, ako nashakaga gukora. Ako ngako ndakagusubiza. Ikigira kabiri, hari ibintu byinshi dukoresha hano tutakoreshaga ruguru. None se ruguru nta bintu twagiraga by'amaspeaker, nta bintu twagiraga ni byinshi. Rero njewe impamvu numva zo kugira umusiponsa nta kibazo, ariko rero nukuzana umuntu ukamuhikanisa nta muhamagaro w'ubushumba afite. Aruriya wahaye kanisa nta muhamagaro w'ubushumba afite. Ari wowe musiponsa. Worifunguye aho utuye. Okay, aho atuye niba ufite umuhamagaro iyo urifunguye. Aho atuye icyambere niyo ndararifite, akeneye kwagura ino muri Afrika. Icyo nacyo kirumvikana. Aho nti hari abikosa. Njewe ntabwo ari ko mzungu. Aho nti hari abikosa. Impamvu atari ko mzungu. Gusa ikibazo bari bakagombye kuza basenga bakareba umuntu ufite umuhamagaro, akaba ari uhabwa ikanisa. Mbana kubwire monshere. Cyangwa se kubaze ikindi wirengagiza, arimo kwiruka akareba mwene wabo w'umupasiteri
uri muri indi kanisa ico nico tubasabye ico mukireke tuje gukura umupasiteri uri muri indi kanisa umuzane ngo ufungure kanisa ko ari wa muzimu w'abasponsa kubera ikagenda kareba umupasiteri ushunze urusengero runaka hano urumva yaba ari hano muri Kenya yaba ari Canada yaba ari mu Burundi yaba ari mu Rwanda ukareba mwene wanyu ufite irindi kanisa shumze ukamwinjizamo ibintu bya politike y'amafuti anga mugenzi wawe nurangiza ufungura kanisa nje nzogufasha wa musponsa we tamuka w'Imana ufite ntitwobacira cyane urubanza cyangwa se ahari umwuka w'Imana tegera bwana munyamakuru tegera manzo tegera iki kintu niyenda usanga abasponsa hamwe barengana abarino akaba aribo bananiza abasponsa babananiza muri kujya kubananiza ahubwo ukivuza haraho nzi umusponsa yaje arababwira ngo agiye kubakira urusengero ategeka wa mupasiteri kumubwira ngo genda ufata amafaranga runaka tavuze umubare hano azarase yashobora no kuyafata wenda byara cyangwa yayagujije ku muntu runaka kuyafite aramubwiye ati genda ufate hano $2,000 cyangwa 3 je nishika muri Amerika nzoya kwishurira yamara gushika muri Amerika tiyishurira amafaranga kandi twako ari umusponsa uwo ngo warumva afite yihe vision afite kwacha rya kanisa he yanze se kuyishura bitewe niki no kutagira umwuka ese iyafashije kanase amubwira kuko atamutumye cyangwa se bahise batandukana icyo tukimbaze niko bimeze niko bimeze usanga bashuka abantu bwana munyamakuru nje uko muzumva impande zombi uzirebe hari igihe umuntu afata umuntu hano akamuhereza ikanisa yarangiza kubona kuko rya kanisa ryagagaye ryateye imbere uryo urino akananiza umusponsa we umuterankunga we agashaka kwigarurira kanisa inzira yamunanizamo ni nyinshi iwe ahita abona kuko yagutse agashaka uburyo yigarurira rya kanisa akakubura rero ugasanga akamuvamo akamubura kuko atakimukeneye yagize abakristo benshi yabonye ubundi bushobozi agahita amusezerera rero hagahita havamo intambara ariko ibizukuri ugiye kwagura ubwami bw'Imana taza cya mu kanisa tazareba ku nyungu ze kandi tazagenda asazibiriza abantu ngo aje gufungura ikanisa azasohoka akaja gukubita ingoma icyo twosaba pasiteri abashumba ababyeyi bacu nuje gutanga izi kanisa fata bibiliya yawe wigendere n'umudamu n'abana bawe habe n'umwana wawe nadashaka kugukurikira utanga izi kanisa ukubita ingoma utanga izi kanisa ariko iyo uciye mu kanisa ikindi kintu kigoye uri mu gusanga nimba agiye gutanga ikanisa akamaca ku rubuga rwa famiye ngo bene wabo ngo nimuze ngo mushigikire ngo nako mudugere ngo urusengero ngo rwacu ibyo ngibyo ntabwo biri mu muco w'Ikristo nta nubwo ari byo ikanisa sirwi murara runaka aho ngaho kabisa ibyo bintu byorekwa tugakora insengero nziza abasponsa nabo nimba ari bo bacamwa amakanisa jewe abasponsa nabo bagende baveba wenti bova turabakene rwo kugira sponsor urusengero rwa Kristo ntirugura sponsor none se mugiye mfite umuhamagaro ariko ndafite ubushobozi no bigenza gute nibo senga Imana kuko Imana niyo nyiri byose nimba Imana yarakuvuzeho ijambo ryo kuzoba umushumba Imana icyo yakuvuzeho izogisohoza yoca n'indi nzira ukabona amafaranga bidaciye kuri uriya musponsa waguma kubuza uburyo Imana kubera ko Bibiliya ivuga ngo ifeza n'izahabu n'iby'Imana none se kubaza yabihaye umwana wo mutubwira ngo abitegeke munyamakuru kudasenga uri umushumba ufite tegera kubaze munyamakuru ubonye amafaranga mu zindi nzira aho tegera kubaze aho havuga ntabwo muzumva nimba ndi umushumba ngatanga itorero hano bwaca Imana ikancira inzira akaja muri Amerika karisigira umushumba mugenzi wanje unyungirije bwaca agashaka guca mu kanisa
biba biturutse ku musiponsa cyangwa kuri wa muntu wari sigiye aho ngaho uwo mupasiteri nimba utanga ikanisa hano none ukaja muri Amerika ukaritsigira abagenzi bawe mwakorana bwaca washikiriye bakavuga ngo baricemo abo ngabo ntabwo bazo ari abapasiteri ahubwo bazo bari abandi bantu bamwihishemo rwihishwa baraza biyitirira ko bari kumwe ariko ngo bamare kubona hirya baramukwepa abo ngabo ntabwo bagomba kuba abapasiteri. Ariko ga kariya kantu warushizemo kavuga ngo nta kanisa ry'Imana rigomba kugira umusiponsa. Cyo ngihagazeho nta musiponsa bagomba kubaho kuko kugira gute. Okay, urebye hano biragoye nenda kwishura renti y'urusengero, kwishura ikibanza, iburyo bw'ibyuma, ni ibintu bigomba ahubwo vuga ngo abasiponsa bakizwe baba abantu b'umwuka kwishura ikibanza kugira ngo okay ariho abasiponsa bataracamwa amakanisa barahari bafite amakanisa meza batanga support kandi akabaho abakomeza support bwana rero icyo twovuga mu nshuti yanje abashumba nimbukiye mu kanisa ugiye gutangira hari umuvuga butumwe nigeze kumva bivugaho nuricamo nawe aho uzoje bazogucamo ese uko sokwa gutekereza guca mu kanisa ugiye gutangirira urusengero sohokana n'umugore wawe n'abana ugenda ushinga ikanisa ku musozi runaka tutavuze ukubita ingoma Imana nimba ari usenga mukuru no mu mwuka izoguheza abayoborwa ariko apandi tuzo gucengera mu bantu ngo ngwino ngo ngushigikire ngo rimwene wacu ngo rumwishwa wanje ibiki nabiki dore amasaha hariho n'abandi barimo kugera hamwe ngo bakaza bishura abana ku mashuri nimba ngiye gutangira ikanisa cyangwa nimba nacitsemo amaze akakubwira ayarahari yishurira abana ayarahari akaza akabwira ati jewe ngwino tujane nimba ncitsemo ati ngwino tujane nzishurira umwana ishuri hari abagiye bagurira kawunga ese bwa bushobozi ni buba bukeya utakibashe kungurira kawunga bizogenda gute tuzoshikiriya naje ngucemo rero bavandimwe twubake amatorero meza arimo Imana arimo asenga Imana atari ku nyungu nunjana ukanishurira umwana sikuru ufise ameza 3 bwa bushobozi ni burangira sinzokumvaga ntabwo kumva kameme ntabwo ari rero icyo twosaba turabasaba Imana turabasaba gukorera Imana turabasaba kugendera mu muco w'ijambo ry'Imana turabasaba kuyoborwa na Bibiliya ibintu zo kurebera kuba sponsor mu bivemo ibintu zo kugendera ku muntu runaka ngo navuga usange akajagari karabaye ibyo ntabwo ari byo nta nubwo ari umuco w'abakristo. Rero bwana munyamakuru dushika ku musozo w'ikiganiro cyacu reka dukomoze ku kandi kantu gato ngize iminsi mbona kandi mzibazaho si hano muri Kenya gusa ni nahantu henshi nimba njewe ngiye kuja muri Amerika cyangwa se Australia cyangwa ahandi mfite ikanisa dukorana unyungirije ariko nkabona kugusigira ikanisa ninshikiriya ntazo gutegeka ngashaka kugucisha hundi uri inyuma yawe icyo cyo ucumva gute? Mbo uko ncumva sinumva impamvu umupasiteri obana na mugenzi we batumvikana cyangwa se badahuza. Oya Toitonde birahari hano nkubwire hano turahujije ni gute wohuza n'umuntu ni gute wobohuje n'umuntu ariko bwacu kamuhinduka ni gute mwaba mufite vision imwe n'undi muntu mugenzi wawe ariko bwacu kamucenga banzo nemerere ico kintu kurabona nta biriho bo nta cyo nabivugaho cyane kuko simbizi n'ibyo bibaho ariko ndumva ko nimba bose ari bemezanya n'ijambo ry'Imana no kwijambo ry'Imana ntawe ugomba kuvuga ngo wenda ngo ageremwe amanyanga yandi. Okay ibyo biriho nimba nije mushumba mukuru unyungirije nkabona kuko ese wa wundi ukungirije ni kutamwizeye icyo ndamwizeyeho cyambere niyenda nje uko mbitekereza barareba bakabona nashikiriye tazoza mubwira ngo kora gutya
aho ngaho rero ugasanga aho ngaho agiye kumucishaho aho ngaho rero undi wari umukurikira. itonde nkubwire Izo sinduru babazana mu makanisa. aho ngaho rero Mm. n'ibyo itorero rihari Mm. ntabwo riyobowe na Bibiliya, ntabwo riyobowe n'umwuka w'Imana. Oya, barahari menshi, hariho ababikoze kandi niyenda hariho n'abatekereza kubikora. Ikindi twosaba gusa cyane nibasenga Imana cyane umwuka w'Imana ayobora itorero, bayobora itorero neza Mm. mu kuri no mu mwuka. Kandi icyiza nuko twojana abantu mu bwami bwo mu ijuru. Icyo nicyo Murakoze cy'ingenzi, icyo nicyo bavandimwe. gikenewe. Ah, tubwiriza abantu ubutumwa buca mu ijuru cyane so Tureke tureka ubutumwa kureba cyane ku buca mu masadaka, makanisa. tureke kureba ku masadaka cyane, turebe gukiza imitima y'abantu no kujana abantu mu bwami bw'Imana. Rero ndabashimiye abadukurikira abakunzi bacu ba Rurambo TV. Shimira n'umunyamakuru wacu ku kiganiro cyiza tubashije gukorana. Komenti zanyu turazikeneye, icyo tutakoze neza kugira ngo ubutaha tuzagikore neza. Kandi niwifuza kuko yotanga ikiganiro kuri Rurambo TV 1 ndetse no ku Nyundo TV, kuko n'umuntu dukorana za hafi umunsi ku wundi, mwatwandikira tukabahereza umwanya. Abakeneye namba zacu twazibahereza muri mu komenti, mwazisaba tukazibahereza. Turabashimiye, mugire umunsi mwiza, n'abandi nijoro mugire ijoro ryiza. Imana ikomeze ibarinde. Sawa, murakoze.